Hello friends, Bodo channel pin konse bau the grade 3 sakri kadang circle office nangtamana posting mangan Assam state male female nangtamana apply khalamnagan jaipra eligible jayo bini online apply khalamna date are likase exam ni date eba mabadi selection process khalamgan bini saujang naigan are beko maune ba nangtamana manango nanga jang A to Z naigan jai nangtamana Bodo job info official YouTube channel godan subscribe khalamna la jate latest sakri ni update to nangtamana Bodo daujang man haye dago khalama jang thangni official website daw daijang peba official website daw bine jabai land revenue department nangtamani da bawhai sakri mauna hagan eba circle office mauna hagan then bini last date apply 30 April daye nangtamana apply ko khalamna sigan ne bawhai register are apply thangnai lega da jeng official notification nagrena sei ja da be jabai official notification da bebadina deng are be posta land record assistant dongo are bini last date damin chikabai 30 April posta 552 bini price skill pia 14,000 ni price jagainani 70,000 per month plus grade pay dongo 6,200 grade 3 level mojang sakri da nangtamana HSLC pass kalamnangan beko bungdeng nathai manse diploma bene jahibai nangtamana RCCC training lane janangan 6 months diploma hamba se be post daw eligible jagan are computer knowledge nangtamana thanangan 30 words per minute nangtamana typing khalambawnangan baisua 21 years minimum are maximum general 40 years per jeng ST 45 years baw khalamna hagan okay to beko bungdeng are den benifrai nangtamani gasibo porainani certificate plus extra documents address proof beforko nango are den benifrai nangtamani jineki selection process anaba da bawhai pass daw written test lagan are typing test bo dongo jere pass daw written test anaba 80 marks ni bawhai bungdeng paper 1 awai bini gejero subject maths ni fry class 10 level ni 10 marks paigan and conventional survey 50 marks dongo bini fry modern survey dongo 20 marks dongo bekini ni fry lagan are 0.25 negative marking dongo are be exam jabnai lega are baw jaipra pass saya solis sayebla computer test dongo 20 marks ni nangtamna beko naidene okay beko jeng manbai are pass जानोबा नोंथांमोननिया बेनो जाहैबाय क्वालिफिकेशन जेनेखि क्वालिफिकेशन मार्क्स ना बुंदों आरो जेराव नोंथांमोना रिटेन टेस्टआव एसटी फ्रा 24 मिनिमाम मोननांगोन आरो स्किल टेस्टआव 6 मोनथारनांगोन होमबासो क्वालिफाइड जागोन आरो ओके बेखौ बुंदों आरो दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन दा बेनो आरो नोंथांमोना बुजिबाय बावहाय नोंथांमोननिया एक्चुअली जेनेखि डिप्लोमा नांगोन RCCC जेराव मण्डल नोंथांमोना जानोबा बेखौ नांगौ जायो दाकिनगाव दं गुवाहाटीआव दाकिनगावआवहाय सार्टिफिकेट कोर्स लानांगौ होमबासो बे पोस्टआव साख्रि मावनो हायो दाना मण्डल साख्रि मावनोबा बेखिनिखौ लाथारनांगोन 6 months दा बे एक्चुअली जायफ्रा डिप्लोमा गैया बाव खालामनो हानाय नङा आरो जायफ्रा मण्डल साख्रि एबा जेनेखि सार्केल अफिसाव बे पोस्टआव साख्रि मावनो गोसो दङ नेक्स्ट लेभेलाव अब्ला बे नोंथांमोना डिप्लोमाखौ लाना दोनथार जाहाथे उनावहाय मण्डल साख्रि मावनो हायो दा बेखिनियानो आरो बे पोस्टिं आसाम आरो BTC आवबो फैनो हानाय चान्सआ थागोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट